Recently, may nalbe ko pong pelikula entitled What If by Alessandra De Rossi, ang popoy J.M. De Guzman. E naman po king spoiler ko, pero king bandang tatawli ng movie, sabi ko na mo, may bitin ko, bala mo, kulang iya. Ating ko pong abe manalbe kanita, may bitin la naman, ketang pelikula. Hanya nga ko na mo pong sinabi karela, okay ne ing bitin, ban kanita, misip ta naman, ita mong manalbe. Okay ne ing bitin, pota kasi mag-expect ta mong ending, pota aliwaya pang ending, impakit ning pelikula. Ing ibanghelyo tamo po ngeni, isipang kya naman, bala mo lupayang bitin. Ali uling titakya mo. Pigugunaman ko po rening sinabi ng Herodes, king ibanghelyo tam. Bala mo, may bitin niya Herodes karening dimdam ng kwento tungkol kang Jesus. At niya kasing daramdaman, na iya kanu iwan amaminyag, asinubling mebye. Ringaliwa naman, iya kanu i Elias. O metong yakano kareng propeta. Karening kwento, lupang may bitin niya pa i Herodes. Anyapin burina at panikwana ng akit ni Jesus. Ban kanita ining bitin ay ni mikatnuan. Bitin. And when we are bitin, eka mipakali. Nang minsan isip-isipan me, mababagabag ka. And I would like to connect the feeling of nabitin king feeling na mo rin ning makokonsensya. Wari potang makokonsensya ka, ka rin mipakali, ka mipaindatun. Isip-isipan me, mababalisa ka. Yan, ingagawan na ning konsensya. At nga napin, conscience is God's built-in warning system. We should be happy when it bothers us. We should be worried if it does not. Nung eka makokonsensya, king karoka nagawa mo, misip ka. Potayin tune pakiramdaman mo, kimbiye, aluwa naman nga pong ginu, nuning demonyo. King Ebanghelyo tampong may basa, may gulo, at may balisaya, i Herodes, anyang dimdam na, potagalang Yesus aman wanda, yung sinubling uwan na maminyag. Eya po wari naman mabalisa, bakit? Wari, iyang megin dahilan, o bakit may kulong, at meteya iwan amaminyag. Magmula po kanita, Herod had a great guilt in his heart. Anya aldo, ining bitin na panamdaman na kimbyena at kimpuso na, patahimikan ning konsyensya. Balo nang mabibitin niya. Ating niyang kakulangan, ating makalungkot, hanggang mababalisan hanggang mamroblema hanggang magugulo hanggang pilit ning awsa ning konsyensya, pamuring bisa magbayo. Alipina ni pamurin ning pamikasala. That's why his life is not fully lived. His life is bitin. Bitin niya yung pamibiyebye ng Herodes. Bitin niya, ulingatin niyang pamagkulang, may kapnuan at may solusyonan. Ngara pong sasabi, ring kerakalan, live your life to the fullest. Live your life to the fullest. Kapilan niya po wari maging buo, imbiye. Kapilan niya maging ganap, imbiye. Pota ba nga enjoy tala rin kaya katamong savings, makalibot no ka rin man, makasali na numan, makapangan na numan. Karini ba? Asabi tamo bang maging ganap yung biye? Ali. Because a life lived to the fullest is a life with God.
living life to the fullest means obeying and listening to Him. Makiramdam at tatango king kaburian na nga pong Ginoo. Karinya mo maging ganap ing biye. Anya yung kutang, do we let our conscience work for us? Manigobra ya ba yung conscience sa kimbiyeta mo? O tayo pakiramdaman, anya mo makapagbayo kimbi? Pakiramdaman tayo ba yung konsyensya? O tayo pakiramdaman anya lalalam ing relasyon tamo kingapong Ginoo. Sigurado ko po, ing pagpiestan tamong ni San Lorenzo Ruiz, may kiramdam yang pane king kayang konsyensya. Bakit? Because he was not afraid. He was not afraid to die. Because a person who acts against his conscience suffers from guilt feeling and constant fear. Isang Lorenzo, tatakot mate. Hanggang papatenda ni pawuli ning kasalpantayanan tamo. Wari nga na pa hanggang pang mirinan kong libong biye, ibiye ke pamurin iti, kingapong Ginoo. He will always die for God. Conscience is speaking and He is always listening. Kalupa na po sana ning biye ng San Lorenzo, ikit na nung makananuyang mikapnuan king lugod na ningapong Ginoo. Tuturo na kaya katamong makukumpleto mo ing pangabitin kimbiye nung ing tutukyan tamo apin ing Ginong mangapno. Uling king lugod ning Ginoo kapilan man tamo mumuling mabibitin. King lugod ning Ginoo kapilan man tamo muling mabibitin. Amen.